zarobljena Crna Gorom, Srbijom i vi kolege iz kazneno-popravnih ustanova. Kad Medeni nešto najavi, pola Balkana kaže, ma nema šanse. Druga polovina skuva čaj, izvadi medenjake i sačeka rasplet. Prvo hapšenje Veselina Milića, pa onda najava prije skoro mjesec da će za mjesec učiniti sve da Veselin izađe na slobodu i opet bude veseo. Veseline veseli, srećen ti izlazak, ali pametno. Smanji drogu i alkohol. Da ne budeš nesrećni Cvijan, ili nesrećni Oliver, ili nesrećna Jelena. Ili možda mnogi drugi tobož nesrećni slučajevi u režiji SNS kartela. Jesi ti ipak nezgodan svjedok. Ako ti ipak unaprijede i postave za direktora, zaslužio si da jebe oca. Jer ipak ubiste čovjeka, sakriste tragove, kopaste, betoniraste, isjekoste kamere, kako bi bilo da si bio kući kad je Nešović ubijen. Nije ti ga lako veseli. Zaslužio si da postaneš minimum direktor. Eto, poštovani građani, još jedan razlog da obratite pažnju na ono što objavljujem na Telegram kanalu Medeni sve zna. Ako želite da informacije dobijete na vrijeme i sami procjenjujete šta je tačno, a šta nije, zapratite kanal i podijelite ga sa prijateljima. Što više ljudi ima pristup različitim informacijama, to je teže da bilo koja priča ostane nepreispitana. Na kraju, neka svako donese svoj sud na osnovu onoga što vidi i pročita. Pumpamo zajedno, voli vas vaš Medeni.